Min namaz okumayım. Benim ko'nglim shista deb aytuvchilarga murojaatim. Qabatlab, osib-siqlab, bosim yasab aytam. Balki anglarsiz, uylanırsız bu video va'zdan, leksiyadan so'ng. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam narsa dedi. Men lam yusalli fa huwa kafir. Mümin Müslüman bilan kafirning orasin namaz ayıra dedi. Tamam bir qabatlayım. Mümin Müslüman bilan kafirning orasin namaz ayıra dedi. Demek şundan anlaşıla. Mümin Müslüman kişi namaz okuyor. Kafir kişi namaz okumıyor. Ama lakin sen kafir deyip barmak tutup ko'rsatmaymiz. Demek anlatı yüzüne söylene. Kimde kim namaz okumay, ol küfürlük yağında. Kim namaz okuy, ol Allah Teala koşkança. Allah Teala yağında. Namaz okuyan kişiler inşallah Allah'ın rahmeti bilen cennetke girecekler. Her bir şahıza şunu nasip etsin. Mümin Müslüman şunu ümitlenip şu yaşay. Namaz okumamış kişiler utka mengelik cehennemge girecekler. Vel gayaze billahi estağfirullahi tevbe ve tubi ileyhi. Bu bizden söz değil. Kur'an'da ayet var. 4 müştehid imam. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmed Hanbal barısı da fikirde bulganlar. Namaz okumamış kişilerinin hali kıyamette ağır başağın. Küfürlükte diyenler. Demek şuna anlaşıla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler de bu meselede birden fikirde bulgan. Cumhur birden fikirde. O pişimni de bulgan. Namaz okumamış kişiler küfürlük yağında diyenler. Bu bizden söz değil. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurgen hem onlardan ilim algan sahabelerin sözü. Indi bana dalil etip Kur'an'dan Muddessir suresinin 40. ayetinden başlanan nerse diyor Rabbimiz. Şunu ihtibar bilen tınlayık ali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Fi cenneti yetesâelun. Anil mucrim meselâkekum fi sakar. Kâlû lem nekû minel musallin. Kur'an bilen amel kılgan, namaz okugan, haramlardan saklangan kişiler, Müslümanlar cennette bulgan hallerinde cennetke kirgeç. Kur'an bilen amel kılmagan, namaz okumagan, haramlardan saklanmagan, Allah Teala düşman bulup yaşayan kişilerden cehennemde kirgeç. Şu kişilerini sizni bu sakar tamuğuna nerse kirgizdi deyip aytirler diyor. Abdurrab. Çünkü onlar dünyada vakitte tuğan idi birbirine, dost idi, koşusuydu, klastaşıydı, hizmettaşıydı. Sizni bugün şu sakar, cehennemden sakar diyen tamuk var. Ol ayrım namaz okumamışı kişiler için. Şu sakar tamuğuna sizni nerse kirgizdi deyip gacetlenip soruşurlar. Cennet ehilleri. Allah cevap verirler. Ne sedip? Kalu lem neku minel musallin. Biz dünyada vakitte namaz okumadık. Mümin Müslümanlarla birlikte bulmadık deyip cevap verirlerdi. Anda onlarga barmak şeynevden, şeş okudan başka, bir-birsin lağnet kılından başka, bir-birine şiltek kılından başka aklanı yok, okunu yok. Buna onlar koya girecekler. Şuna göre Allah-u Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Dünyada en hayırlı iş dünyada. Nindi iş bilirsiniz? En hayırlı iş vaktinde okulgan namaz dedi. Çünkü namazga birleşik sevap bir nindi amelde de yok dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta en birinci tünü diyor. Kabirge kaçkaç kişinin. Her birimizde şunda koytaşak. Это только вопрос времени. İpten Müslümanlar şunda koytabız. Tar, kısan, lehitke. İptersiz, mendersiz, yastıksız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı bulsa diyor. O kişinin en birinci tünde. Lehitke kuyulu bilen inkir feriştenin sorağına cevap verecek Allah'ın rahmetine inşallah. Eğer de namazı bulmasa onun diyor, bütün işi hayırsız diyor. Kıyamet günü hasrette bir şudayken canını görecek özü. Eğer de namaz mekuşken bulsa özünün orunun barzak nesine kuşkez. Rahatta iken de ul görecek. Cennet bakışlarında. Eğer de diyor Allah'ın isteseydi kıyamet kopkaçtı. Kişinin de en birinci sorulacak nersesi. Senin ko'ngling shista deb aytuvchilarga. Mening ko'nglim shista. Men raq ichmayman, men zina qilmayman, men urlamayman, men so'gamayman deb aytuvchilarga.
Намаз укымыйча динсез яшәүчеләргә васыян баш күтәрүче булып, таш өшегән җаннар, таш бәгырьләргә, Аллаһдан курыкмыйча яшәүчеләргә әйтәм. Аллаһның исенә кулак салыгыз. Минем сүзгә кулак салмасагыз да. Мин бары тик сезнең кебек кеше генә. Вазифам имам вазифасын башкаручы гына. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм сүзен тагын кабатлыйм. Кыямәт купкач кешенең иң беренче сорашак нәрсәсе: нинди дәвариста яшәдең? Кем булдың? Көтүчеме, министрмы, патшамы, врачмы, адвокатмы? Аны сорамый. Күпме алтын җыйдың, көмеш җыйдың? Аны сорамый. Ничә балаң бар, ничә хатының бар? Аны сорамый. Ничек яшәдең дип сорамый. Иң беренче сорашак нәрсәсе ул да булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм намаз диде. Әгәр шул намазы булса диде Аллаһның исесе, ул кешегә ди, ул көндә ул кеше котылачак Аллаһның газабыннан ди. Әгәр намазы булмаса ди, хамил хасиран, ул кеше хәсрәттә булачак ди. Инде бу дәресне тәмамлап шуны әйтәсе килә. Шул хиссадан бу хисса дигән кебек, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, җәннәтне өмет итәбез, җәһәннәмнән куркабыз. Сөйләүчегә дә, тыңлаучыга да бу сүзләр кагыла. Беребез дә белми үзенең урынын кая икәнен. Әмма ләкин барасы җир бар. Сезне кызганып сөйләү бу. Кимсетеп, хурлап сөйләү бездә түгел. Безнең бөтен сөйләгән вагазларыбыз кешеләрне кызганып, жәлләп сөйләү. Менә авыру кешене күрсәк без, бигрәк тә коляскада утыра. Инвалидный коляскада. Физик кимчелекләре бу сәбәпле. Без бит көлмибез аны күргәч. Шатланмыйбыз да, елмайбыз да. Әгәр дә безнең башыбызда акыл тәмам чыгып бетмәгән булса, без нишибез? Кызганабыз аны. Аңа без ярдәм итәсебез килә күңелебез белән. Күңелебез белән аңа хәйр дуа кылабыз. Җиңеллекне телибез. Тизрәк сауыксын иде. Эй Раббым, бу бәндә шифа, сәламәтлек бир дибез. Кызганабыз кысы. Кызгану хисе һәрберебездә бар. Ул чөнки фитри белән салынган безгә. Менә намаз укымаучы кеше, дин белән яшәмәгән кеше, нәкъ шушы коляскада утырган инвалидный авыру мисалында. Әйе, нәкъ шушы авыру мисалында. Алар авыру. Алар үзләре дә белми ничек авырганын. Нәрсә өчен? Нәрсә белән авырганын? Алар физик авыру түгел. Физик авыру куркыныч түгел. Аллаһ Тәгалә биргән сынауны һәммәбез дә күтәрә ала. Коръән әйткәнчә, кеше җитмәгән эшләргә җикләмәде. Мәгәр кеше җиткән эшләргә җикләде диде. Алар авыру физик яктан түгел. Алар авыру, рухи авыру. Рухи истерик алар. Рухи алар авыру. Менә монысы иң куркыныч. Шуңа күрә без аларны кызганып карыйбыз. Шуңа күрә доктор, табиб авыру белән сөйләшкәндә дә ул аны кызгана. Кулыннан хәленнән киләчәк. Аны аңлата. Укыган гыйлемен белән аңа дава бирә, рецепт яза, дару бирә, укол бирә, назначать итә. Шушыны эшлә, шушыны эшлә, шушы вакытта эчерсең. Нәрсә ярамый икән аңлата. Үзен сакланырга куша. Төрле авырулардан. Менә проповедник та, призывающий Аллаһ юлына чакыручы да, талабул гыйлем дә нәкъ шулай. Авыруны ничек кызганган кебек, табиб ул аны чакыра, җәннәт юлына чакыра. Валлаһу ядгу иля дарис салам, тынычлык мәңгелек җәннәткә чакыра. Проповедник, имам, галим, шейх белә, что ул бу тормыштан имансыз күчсә, динсез, намазсыз күчсә, харам белән яшәп күчсә, аның урыны җәһәннәм икән ул аңлый. Менә бу Коръән аятында, хадисләрдә әйткәнчә. Табиб та шулай ук авыруны кызгана, шушыны эш дип. Эчмәсә, шул авырый, авыру прогрессирует. Һәм соңыннан ул үлеп китәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә әҗәл сәгать итсә. Әгәр дә без табиб биргән киңәш белән тотмасак, аңа кул селтәсәк, авыз сойдет, как-нибудь мин терелермен, дәваланыр дисәк, юк, терелеп булмый. Хәтта муеныңа бөтен итеп шул врач биргән күрсәтмәне, рецептны тагып җир, сиңа файда юк. Ни өчен? Җан кисәкләрем, син врач күрсәтмәсен тотмадың. Күрсәтмәсендәге күрсәтмә үтәмәдең. Ул даруларны эчмәдең син. Һәм бер көн үлеп киттең. Кем гаепле? Аллаһмы? Әллә табибмы сиңа рецепт бирүче? Әллә үзеңме? Әлбәттә үзең. Менә шуңа күрә сине чакырып та шейхлар, проповедниклар, имамнар чакырып та син Аллаһ диненә кайтмадың икән. Кирәк түгел миңа дию. Барыбер җәннәткә керермен, авыз сойдет, Аллаһның рәхмәте иксез-чиксез, фәйналлаһу гафур рахим, ул гафу итүче мәрхәмәтле зат дип. Как-нибудь дип төкереп яшәсәң үзеңнең язмышыңа, битараф, ваемсыз, гамсыз булсаң хайван кебек, үлдең дә беттең дип яшәсәң бер дөнья белән, ничек җәннәткә кермәкче буласың?
Can keseklerim, namaz okumamışlar. Min namaz okumayayım, ama lakin ko'nglim shista deb aytuvchilarga aytaman. Nechik sen Allohning mangilik yana ud g'azabidan qutulmoqchi bo'lasan? Nechik sen Alloh qarshi kelib bosqach, har bir kishi atshut o'zining qilgan amallari uchun dunyoda bayna javob berganda nechik qutulmoqchi bo'lasan? Nechik oqlanmoqchi bo'lasan? Men Allohga ishondim. Mening ko'nglim shista deb qutulmoqchi bo'lasanmi? Uni biz turamay. Namozing bormi? Mening haqimni o'tadingmi? deb Alloh Rabbim shunda aytsa, nechik javob beramiz? Nechik deb oqlanirmiz? Narsa deb murojaat etirmiz? Payg'ambarimiz yoniga borib, menga shafaqat qil. O'tqa mangilik kirashim kelmaganda, payg'ambarimiz senga aytmasmi, qardoshim? Menga shafaqat qil deb aytasan. Mening qaysi bir sunnatimni yerine yetkirding, qaysi sunnatimni tutding? İsen vaqtingda deb aytsa, nechta javob beramiz? O'ylanik, fikrlanik, tafakkur qilik. Bu darsdan so'ng. Bu darsda biz umuman Muhammad alayhisalom ummatining halini yengilatuvi bilan ruhiy islikdan, ruhiy avrudan qutuluv uchun hazırlanildi. Allah Rabbimiz rozi bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aqulu qawli hadza va astaghfirullohi li va lakum.